Jawa. Oh, anu caian. Ngaran mana saha? Abi, karena Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan, astagfirullahaladzim, gantengnya. Ai. Ganteng. Sumpah lagi ganteng. Ulah sok nyikat mobil di jalannya. Disikat tabrak. Di sisi bae. Ai mana orang mana? Orang bahkan medil bak di Bahkan medil bak. Anak sah. Abi anak skanda double. Kanda. Oh, ada double. Allahu Akbar. Di bahkan medil. Ka Eli Abriko. Wau teh. Wow. Ka Wau Tom. Mantap. Wau. Orang Cibunar. Dedi Hermawan. Wau teh. Wow. Oh, bager. Ayong Dias. Wau teh. Kayak minta duit makasihnya doakeunnya. Arek. Makasihnya. Doakeunnya, sing salamet urang. Usahana sing lancar, Ulah megatan mobil di tengah, bisa ketabrak. Babakan medenya imahnya. Anak mangan teh. Kanda double bahkan mede lebak di bahkan mede. Oh. Kanda, Masih kandanya skanda. Kanda. Di bahkan mede. Aing ngaran teh saha teh tadi teh poho deui. Kanda double. Ari Ujang saha ngaranna poho deui urang tadi. Ngaran Sahrul Gunawan. Astagfirullahaladzim, nya keren. Ngaran Sarukan. Sekolah teh. Sekolah sekolah. Geus dahar can? Sedar geus. Oh, di mana? Jeung lauk. Wih, hebat. Minta duit. Lamun isuk-isuk kudu mandi heula karena ka jalan, Katolan minta ditolan. Rek dibere tuh duit mah tuh. Tinggal itu 5 cicing heula. Cicing tuh. Makasih. Bilang nan. Buat jajan makasihnya. Makasih, Dangannya. Sing salam urang di jalannya. Karunya orang oge karunya. Karunya. Saben. Ya, tong megatan di jalannya. Isinya. Bisi ya. Bisi nonton. Minta hampuran di bageran, minta hampura. Di bageran di hampura. Di hampura tah. Lengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya salaman. Tong di jalan banyak. Oh, di sini. Ulah di tengah lamun mobil ke lompat kawas bionya. Kawas bio eta ulah langsung dicegat. Yang hirup. Dikitu heula kulengan. Dikitu tah, digupayan heula. Ngerti tah kitu. Digupayan heula karak lamun eureun dipenta duit ulah langsung dicegat di jalan di kieu. Kelek. Kelek jeung naon tah? Seungit tuh kelek urang tuh. Ulah pamali ulah temenan kitu. Cicinya. Geus selanya urang nek berangkat berangkat heula. Duit abi dicoko duit abi. Kusaha? Si jogging. Astagfirullahaladzim, jogging mana? Di karung gondang, jogging abi di talian suka abi di talian ku budak, di talian gondang abi di talian abi Ariananya dicokot tidak ku jogging. Kayak penta deui nya, tanyakeun deui nya. Geus jogging geuleuhna. Eta duit teh ada leungitnya ti urangnya. Sakannya. Pesakan kancingkeun bisi ragrag. Kayak orang lamun liwat teh ka dieu mun boga milik rek dibere deui. Nya, sipala tas salat teh. Keren. Nyeri. Tong galaknya. Di jalan ulah megat jalan langsungnya, digupayan heula. Goceng dua. Eta beres, kade balikeun deui nya. Goceng dua. Siap. Siapnya. Nya, oke, tos heula. Oke, Bos. Jere ieu. Salah kalah nya kalau HP heula tah. Wah. Geus nya urang berangkatnya. Ijang kalau nggak bilang ijang belum. Duit darah. Jeung naon duit? Nanti. Masalah tos. Tenang duit, tenang. Uyuhan tuh mau ada tekan kita. Yes, oke boy. Sip. Kata naon eta? Hah? Kopi teh naon? Eksis. Mantap. Oke, mantap. Tah hayang lo ya. Ya. Nek. Iya. Hah? Ya.
Hah? 2 ya? Minta duit 10.000 deh. Tadi 2 enak ke 10 deh. Yang 10.000 deh duit. Hah? Minta duit. Eta naon eta? Eta naon? Bensin. Bensin teh naon? Jawab batu yang duit mah. Mabok mau nyebarang kitanya. Oh mabok iya. Terus mabok. Oh. Aku coba matena nggak ganja. Oh. Terus mabok iya. Kan eta kan. Duit. Iya. Tadi 2 enak geus beta 10 mana? Yang 10.000 deh duit. Popohan teuing. Yang goceng. Goceng. Tadi 2 enak minta goceng deh. Goceng dulu. Hah? Oh 2.000. 2. Ada 2.000. Asal lo megatan hal. 2.000 juga. 2.000 juga. Wah bijue mana? Minta duit 2.000 juga. Mama bijue mana? Saha bijue? Yang kawin bung. Yang kawin bung cenah ge. Yang kawin ya. Yang kawin. Kawin jeung saha? Kawin jeung saha? Kawin jeung saha? Ngomong heula hang kawin jeung saha yang duit. Minta duit 2.000. Oh, ngomong heula kawin jeung saha? Dalia. Dalia. Geus Dalia. Kela kan. Kawin ngomong kawin jeung saha tadi? Kawin. Kawin jeung saha? Geus Dalia. Geus Dalia. Hebat mana? Kawin aja Geus Dalia. Minta duit 2.000. Gas ya. Ulah megatan di jalan Hag. Hag. Ulah megatan di jalan Hag ya. Ayo. Gas, pulang ya. Makasih. Tenang weh, ayo. Maksudnya Hah? si selamat. Sing selamat tuh. Maksudnya si selamat minta duit. 500 like. Bukan, kok 10.000 deh. Selembar 10.000 deh. Gope. Gue memang. Hah? 10.000 gede ayang. Gope aya ge. Gope mah aya. 10.000 deh. Hah? 10.000 deh bagus. Ngaran saha? Abi. Ah. Saru Gunawan. Kabogo saha? Nya ya. 10.000 deh. Iya dek. Bagong. Ulah sok bagongan. Kan puasa. 10.000 deh ayang. Hah? 10.000 deh. Apa- Buat si selamat. Kapan kamar dibere 2.000. Enggak rembu ngambil. Sok maksa. Koneng 10.000 deh. Hang nu kumaha? Ya. Ilu rul, ilu. Ilu jeung AA. Iya, yang duit mung, weh. Ulah jam menang tadi nya ayeuna mah. Ulah minta deui ha. Tah, minta deui tah.
Kira jajan kan Heg. Baju nama bagus. Oh, bagus. Baju kokonya. Iya diberi baju di Patang Haur, baju Patang Haur. Patang Haur baju Pemberi baju Oh, iya diberi baju, iya diberi baju iya. Kabogo, sah kabogo. Oh, iya sudah liar. Baik. Ya. Dari wiji bagong dari dua. Iya, Bung. Asal dari dua, makasih dak selamat, selamat. Hiji B, dah kami tuh pakai duit. Dari dua bagong, dari dua makasih dak selamat, dak deh makasih dak selamat minta uang dari dua. Dah kenal. Uang buat jajan makasih dak selamat dari dua. Oh, makasih. Oh, yang dua. Oh. Manding ke Heg. Dari dua. Kemana? Tos. Yes, kemana? Tahawar. Hah? Jual. Ini naon? Nendong tahawar jual. Nek naon? Nendong. Endong. Jusa endong. Jenis dari ya. Jenis Dahlia. Wih, hebat mana? Ayo tuh tadi. Iyalah. Pulas minuman bensin, Hag. Bapak sekarang Bapak. Kanda double. Kanda naon? Kanda double. Kanda double. Kanda. Bapak. Mana? Ayo sekolah mo lang. Mau arek embung. Sekolah mo. Ang jadi daw. Jadi wirta. Mending ngopi ya. Dibawa beda jadi daw. Agak musik. Jadi geng. Preman. Tadi itu lempeng lagi dia. Hah? Itu capeknya. Capek tuh. Di bensin. Hah? Mending ngopi ba yuk. Ngopi banyak. Bensin pula nama, kalau bensin. Disuka belum ke? Modar ini. Boleh dari kubur mana? Modal. Kan mana bensin mana di Ambon sengit. Sudah modal. Mending ngopi ya. Ah, 2.000. Kopi, So kalau akhir dipesan ke kereta. Mending ngopi. ada kopi dari. Ngopi jantan ngopi can lagi. Ngopinya. Ulah bensinnya. Nangkap nggak ya? Di jantan tuh. Kopi naon. Kopi naon? Kopi gudai. Woi, gudai gagah mana? Gudai. Jantan kopi can lagi ya. Ulang nyantan bensin banyak. Mudut doang. Pancen ngopi. Hah? Ada dingin. Ada ale. Kopi. Kopi. Hah? Kopi. Kopi gudai. Ya, jadi kopi. Kajian kenal. Kasapan ya, Riana ya. Dan Riana ya. Gogoran lagi. Usah. Enggak. Kajian. Oh, di Subang saya. Eta bapak lain. Bapak ambil lagi bagian aja. Di gebugan ku nah. Di gogoran ambil di gogoran. Wah, aku naon gitu. Bedek. Jangan tajarusa terunyang. Lain udah lima maneh mah. Urusan Badung iya mana mah. Hah? Mana Badung lain? Saya. Abi di bledo. Usaha. Kolor. Oh. Sabar ya. Abi kerentakan mobil di jalan. Atau ulah megatan mobil. Kerentakan Pan disikat teumag ke mobil kenceng mana megat. Minta duit mah di pasput, di pas makan dibilang. Minta duit ulah di jalan mana? Kateumag. Murah ya. Naon? Di bagerannya murah. Oh, tenang we. Terunya, euy. Heeh. Ada ngilu kan dia? Telep. Hah? Itu pasti teman pasti tetap. Yang bang Suraya. Ampura. Ampuranya. Itu. Tabung.
Aku aja ngopi helat tuh. Saya mandi makannya deh preman.